Gikundi kia arimi na biashara ba miraa baria bakumenyekana ta IMFTA ibacumirĩtie kuorota mukariri gitu wa arimi banki ya maya arimi ba miraa Growers Union niwe Moses Lichoro bakiuga na kwagira gitio CS Mithika Linturi bari uria Linturi kwewa kanya kuragurira miraa ni untu ari na mibango iri na mwerekera na wirigiro kiri kimera kiu. Ni kiama kia arimi na biashara ba miraa kuma mwiri uyu wa Embe kikumenyekana Egembe Miraa Farmers and Traders Association IMFTA baria bacumirĩte kumeneria mukarĩte wa kiama kia Miraa Growers Union niwe Moses Lichoro ni kiraba kuanika kurwa na waziri wa urimi na ndithi Mithika Linturi uri Lichoro uyu ethiritwo akinyilia murimi na mubiashara wa miraa na kigina kia miraa na riu bari mwirana akinyentere na utukali kari mbaru twika kuthanwa mbese cia sako mbese cia sako ambiririe kuoya athanie muntu mbese ira agekanya muntu ndena atuka katu kwelenga nyambodi kenda muntu atikuonekane kenda muntu atikombe kwaria no ntu na mbese cia sako ntu na mwete ngiriana kabwa agutuninya ploti ken bonga utuke nuonekanite mbira cia sako no no bati kuri wacio nkacoka nkauria atiri na mbese cia kikundi kana cia mwingi ciete muntu umwe ketha we controller atekinya secretary atinya tureshara no beyond no ntu beyond arinyelia kainyelia murimi urode nthi piu azu ninya murimi urode nthi piu muntu uyu wetwa Lichoro uyu tutiwitikiria we na mantu yaku yara we nayo no ntu itukuona uwe ura utumira getha kwi muntu utumirite akwira urume waziri ume chuma chako kimotoni no tiri umba ko mention nyari yetora muntu munene ontura mitheka munene onthi yonthe kuyakuwa waziri Mithika Linturi no kaliete miraa na alafu ukaua kateo sira ne afosi ile kwanza wao batinyo chunguzwa Air Force woga rubia ta Air Force yotua na my friend jeshi la angani linakutafuta intelligence ni uswa kateo sira uwere sirikire Air Force wadragetha ke Air Force ndi lina mantu ya miraa itukumenya kweretia kuitaitia onto kuwa CS ate kwenda kwaria na uwe na ate akari na uwe na wi mukora na itukumenya kembira cionthe bwathanirwo itara kiraitu ukaitigira itu bro mwandira miraa ukaitigira itu bura wena bura umbo gutethia antu lakini we muntu tukumenya na we muntu utiumbo utethia antu gunya bariku no ntu we wikirwe mbese cia miraa orira wengwa na mutioku waria wengwa watuika arimi uteke ntu wafaindika nacio abiashara bari watongeria ne bomukarite wo kiameneki Joseph Nkiri ne bawatanirite na waziri Mithika Linturi kuona murimi ati kuinyilwa ringi na buruni batonye kiameneki ni kenda bombo tethuka mwanka thayo kirokire kundiki bakomba kwitha be faindika no nto kuringana na thine bombeta kwitha be pitia cia miraa iba inyilikite muno ende ukirokire kundiki bareka kuthikiria manto ya komba kwitha akijira na nto barabangi group we Honorable Mithika Linturi embere yayo na bakarana yonthe kenda bomba kwitha bakimenya ina mbeza cia miraa ciomba kwitha ikiurira no nto nkonia miraa yaumangiriwa 108 mwanka thai watwikire mirete miawitia mauri ringi wantu betu anku buromba tungane turi amwe twate kiama gige tumbaru no tukina ntu trust chairman wetu Nkiri kwina turesara wetu na nyinde spokesperson yo kiama ki nkwenda kuhakikisha antu betu kine kiama kiraki na amani na kiraki itakuthatira murimi wengo no ntu baba imbere anu kona bongo ni arimi te antu barabatura ate mburuko ile itura kwerio kuri into byantu theri na kiri mukarite wa kiama kina urite baraba utuluta waziri ni barekane nawe no ntu ni baukaranthe nawe kuona ni bakuthiria kateo si baraba ethirito bakinyilia murimi na mubiashara wa miraa kwira arimi betu wa miraa kire antu baraba weta bakithiulunka bakithuka cia waziri bakiwa na kateli ote kateli eneo kapa muthukirie yetwa no ntu nibo kateli ira number 1 antu bau itukubangania na abiashara bangi na thirikari na wasiri wetu wa agriculture ura tukaminya antu aba baitha bakinyila cia arimi betu ba miraa nikenda arimi betu ba miraa bomba utethuka ni nkoromba ngecokera nkatho wasiri wetu wa agriculture Linturi no ntu bwa ke sector ya kimera getu kia miraa na tutethete na njira nyingi muno kutwa fertilizer kukiria rutero rwa urimi na biashara baba miraa na ibetitira mbere na gukira Nikiripotera wero weekend kumembe Beta Marion Karugi wa Kinyua.